Bismillahi Nabi Muhammad Dejang bertawaf Ka'bah mulia Allahumma saballahi Nabi Muhammad Dejang bertawaf Ka'bah mulia Allah Abdul Muttalib pelingkar Ka'bah serta dipegang Sallallahu alaika Allah Abdul Muttalib peningkar Ka'bah serta dipegang Sallallahu alaika Allah Basaballahi Nabi Muhammad Dejang bertawaf Ka'bah mulia Allah Basaballahi Nabi Muhammad Dejang bertawaf Ka'bah mulia Allah Abdul Muttalib pelingkar Ka'bah serta dipegang Sallallahu alaika Allah Abdul Muttalib pelingkar Ka'bah serta dipegang Sallallahu alaika Allah 12 hari Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa Allah Rabiul Awal Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa Allah di Aminah sinan lahiran dengan kehendak Tuhan tidak ada rupa Allah di Aminah sinan lahiran dengan kehendak Tuhan sudah ada rupa Allah Basaballahi Nabi Muhammad Dejang bertawaf Ka'bah mulia Allahumma saballahi Nabi Muhammad Dejang bertawaf Ka'bah mulia Allah Abdul Muttalib pelingkar Ka'bah serta dipegang Sallallahu alaika Allah Abdul Muttalib pelingkar Ka'bah serta dipegang Sallallahu alaika Allah Ganibatun filnya ni tun gajah
bangsa Abraham dijawab langkuda Allah kadibatun fil yaditun gajah bangsa Abraham dijawab langkuda Allah dikena hancur Ka'bah Baitullah rakyat dijajah di bawah agama Allah dikena hancur Ka'bah Baitullah rakyat dijajah di bawah agama Allah basaballahi Nabi Muhammad ngejab tawaf Ka'bah mulia Allah basaballahi Nabi Muhammad ngejab tawaf Ka'bah mulia Allah Abdul Muttalib beling ke Ka'bah sedang pegang Salla alaika Allah Abdul Muttalib beling ke Ka'bah serta pegang Salla alaika Allah gajah meribek di wau gampung Allah yang tolong hantro jitega Allah gajah meribek di wau gampung Allah yang tolong hantro jitega Allah gajah domba di pole burung bata di lambung aduh kepala Allah gajah domba di pole burung bata di lambung aduh kepala Allah basaballahi Nabi Muhammad ngejab tawaf Ka'bah mulia Allah basaballahi Nabi Muhammad ngejab tawaf Ka'bah mulia Allah Abdul Muttalib beling ke Ka'bah serta pegang Salla alaika Allah Abdul Muttalib beling ke Ka'bah serta pegang Salla alaika Allah Tairal ababil daba burungnya dalam Al-Quran ba'alam tara Allah Tairal ababil daba burungnya dalam Al-Quran ba'alam tara Allah lahirnya Nabi inilah tahun runtuhlah patung sihir berhala Allah lahirnya Nabi
patung sihir berhala. Allah masaban lahir Nabi Muhammad, Najab tawaf Ka'bah mulia. Allah masaban lahir Nabi Muhammad, Najab tawaf Ka'bah mulia. Allah Abdul Muttalib paling Ka'bah serta pegang salla alaika. Allah Abdul Muttalib paling Ka'bah serta pegang salla alaika. Allah ler tonam patung lam Ka'bah, dua yang megah latangan Uzza. Allah lerutu namplung patung lam Ka'bah, dua yang megah latangan Uzza. Allah